Ko ke whanga venga I tala whatapu to pe whaket pe me wharen ka tā mau ma whaparu ke wate. Hagi whakahino hino be, ko whanonga o kulahi au pito I ahoni, ai ngai tae whe mahino aki, me tae mahino ai kakai, I mea koe ni kua hoko koe hui koe huhu malui koe ni, ai tala noa koe whai ke huhu malui, I he maki koe ni coronavirus. Ko tue koe ka palpareme ni tonga, maina bilu pei tonga ko whananga tapa ko whiawhia po whamalo rai au pito ai ke tau kakai, Mandu ko tau tona tau tupa o pe tau tori tonga, na huhu malu I tau toru ia. Na o sei pe tau passport I huhu a tau toru ia, na mai lai pepa, na o peke tamaiki, mai lai pepa me toke tā me nes whakolo, e ngahi huhu malu I ko pau ke whai, ke tamasi ki mo ane tau nima. Pea okay pe pe tai minu, ke pe me passport huhu malu I heni, tamaiki, mau hik mai koen ki murini, mau nofo ni sene, o whai pe ai hu malu. Ei, koe ka mea fo oue ai passport hu hu ia. Whanau ke lau koene ai passport hu hu koene ai kolona. O ko whambea ke whamahino te motoru, koe ka mea ke tau hoha aki ai. Ka ko o mai e whakakau, ko whenke ke tala noa atu, I he lau ai tohi tapu, ki he mahu inga koe ngai mea koe pia kau ai e hu hu. Koe uluaki, ka pau koe kristiane koe, sai pe ka pau koe tae kristiane koe koe ki toanke, ka pau koe kristiane koe. Ko uluaki, tala mai te tau tolu he ngai whoroforo in hako loma vai taha tolu. Ko la pita vai, wa whanau ka loa pe ki kongkon mea loma vai taha tolu o pe. Ke a ngā nofo ai tangata ko toa pe ke ngai pure o ku maa olunga. He ukui kai ha pure ka oku me he otua pe pe koe ngai pure o ku ia ini koe whotu he otua. Ko ia, I longa ia o kuanga tu ki he pure, ko ene tu uia ke tu tuni e otua. Pe koe mea e maa wai e heanga tu u ko hanau tau tea. Mea koe hokwe taimini ka kai wena e o anga tu ola ka whakahaha. Mea panga ko sena asaka ki kau kristiane, pe ramai o taka teo ne hae whukatonga. Koe ka manake o tonu ke kawa kristiane, I hanga tu ke tūtuni ho tau pure anga, pe ke tūtuni pure anga ko ke nofu ai, ke tauhi, ai whakatapui koe ni o mea au tala mai. Ui ko tau whatonge whakristiane o tu koe kau tau kristiane ke na o whai o mea kuia. Ko tau tau kristiane, whorofora ntoni tau tokange, ulahe no o mai o tohi whakahaa mo whewhua, tala noa koe kene whakaaki tonu ana me umea koe ni ku hoko. Koe mea ko tau ilo tu tala mai he o tua, ko tau tolu kou tau wanga tuu ki he kakai koe na o mai tūtūni, o tau wanga tuu ai ki he o tua, pa koe mea pe mao ai koe tau tea. Poko whambe tau tea ki mo tolu koe na mo wo I Australia no kau he anga tuu koe he lak whahaha, mo awe mo tolu ki he authorities ka pau ke toa, ka pau ke toa taha toa koe. Ro awe o hi ngoa ki he polisi, ke tau tea koe koe hui ko alu whai mea koe, ka pau koe kristiane koe. Pau ke tā kristiane koe te ke hola koe me mea koe ku tāno ki ai. Ka pau ke lotu kau ke hola, maini ka te koe koe te ke kristiane koe. Tala hei unofo e kau pure koe whakairi fia o ngāo e rei, ka ko ngāo e kovi pe, pe ka pau ko loto ke o na ai hao mana wahe ke pure, whaile rei, pe te ke toki mao e whakamalo me ai, he koe se wā nitia ai o tua ma ao re rei. Sike me mau ingo ia. Ko mea kato peu talma he pure anga ke te tau tau, tonu ke tau tui, koe se wā nitia ai o tua ma ao re rei. Ma tuka mea e koe lawe ni a paula, ke pure anga loma koe na ne hanga whakapongi a paula mo pita. Na ke lau be e paula iso ko paula ko pita en whanong kau lau de lau a pita, pe pita mo whakawai vai ki mo tolu ke tuunga ko toa pe, ko whakotu e tangata, koe hui koe eiki, ki he tui, he koe maa olunga, ki ngai ko wana he fau ia teia e nau whekau ke tau tea ai whai kovi, kai whakamalo ai whai reri, he kua tūtu uni pe he e otua, ke mou whakamou longoa aki ho mou whai rerei, ai vare e kau senta e loton. Aia, kone o hinga, koe whai rerei koe e kristiane, e nau anga nofo koe ki he, ki kau mau mawhetonge nau, totonge nau tuku hau, o kune hanga whakasi longo e ngahi lau koe, kato matui na lau koe, I whake kau kristiane, sinturi uruaki, I loma pe aiko o whapongia pita mo paula, ka kusio ko mena nau tala ki kakai lotu. Moanga nof patamare pita ko tutun pe he o tua ke tau whamo longoa ki na oto. Pane pere ves taha no ko wahe ua pita wahe. Whai o ngari ko hakau tau a taina o kai hange ko hakakai o ngao e a tau a taina ko e pulonga o loto kovi. Kai ngari ko hakau tamai eki ai o tua koia mo whaka apa ke tangata taktaha mo ofa ke haa lotu mo mana wahe ke o tua mo whaka apa pe ke tu iso mau inga pita. Ka pareo tala mai e he pure angaha mea ke tau whai o mau inga ki tau nofo whakaong ki ai. Kono winga en,
Hiki ke lawa pure anga ko no fa ko mantu ko pure anga ko tau no foi o he malu ia o pure anga o eki ko tau ko siso kraisa o pure universe ko ni. Porque se ke me ko ni we lau ko pe ye palani fa puri e pure anga ia ke to e tau ataina me ngai me ko ia. Whanau ko tāno era Aisea ki hono ko ngaka ko tui e aonga peke te tau tau. Tarangi Aisea ki hono ko ngai. Kei te mōlau ko e lavaki. Ai mea ko tope kui e kakaini ko e lavaki. E ko hinga lavaki ko whirea whakatonga e koe ki conspiracy. E ko conspiracy ko hinga koe hawhainga palani whakapuri toko koe ke tala mai he pure angai mea mo o ni ke te tau tolu. Unau ai mai nau tolu mea koe ki mua koe whakatapu e tau mega unau whenga to ke to e tau totonu ke whakapopula i ke whakamoulaloa i ki tau to. Koe ke tuia o pehe pure anga. Ka pau o pehe pure anga. Koe ke tonu ke tau wirifia ke tau suke meu tau mai e tala e Aisea ki hono kuonga. He kai te mou mana wahe ki ai. Pe kai te mou mate wirifia ki ai. Ko si hawa sa pauti ko ia te mou whakatapu ha ai. Pe ko ia i ho mou mana wahe anga. Pe ko ia i ho mou wirifia anga. E whai rea koe ni. Koe ui. Nei tu unuku mai e pranga Syria mo pranga Israeli ke whakaauha siuta. Pe nei tala holo ia kuia ngahi palani kovi mo ha ang brandane e otote ki mo wirifia mo tolu ki ai. Fia be mo tolu ka te au, atahapu hai be mo tolu. Ai ko tau tolu ka o Kristiane, o tau ke haia i te tau tolu, i tau mo ui. Tau whalala pe tau tolu ke pure anga. Tau whalala pe tau tolu, ko harewa mea tahatun ke tau tarangata. Ai ko whanonga tō kua, ko e ka o Kristiane, no mani tolo uki he taimin ke tau tuuhake o tarangata. Mebe tahana hanga e ka apostolo whainu hino ka Kristiane na kuunga ke na tarangata ai. O ka pau e ta ofi e malanga ke kosperi. Ngai wahe ni mā pe ia, pako vesi wahi wana e ta ofi ki nau tolu me nau malanga ke kosperi, pe tarangarewa e pita ke ki nau tolu. Pe tari e pita maka apostolo, o to tonu be ke whai ke pure ai otua i he pure ai tangata. Ni hare whamatala e kosperi, ai kuna uhinga, ko me pe tate tau tangata ai ke pure anga o pate nau ta ofi, e malanga ke kosperi, ka koen. Na tutuni be pita e mo paula ke whaapa ke pure anga. Na nau whai pena tole malanga ke kosperi, o nau osi amanak be nau tolu. E ai be aho e ala mai pure anga, o whai hono whakapong ki nau tolu. Sio, tau tu peta tolu whai tau tangata i hono malanga e kosperi me tau amanak pe iyo, e whakatanga e ki tau tolu. Kau paureo e tā mate ia ki tau tolu. Ta mai reo he pita maka apostolo, o ulaua e ki tau tolu tau tau, pe mo e huafa e kosi suka. Koia, te tau huhu, malu me he kolona be i kai. Ko pēko raki mea ke ilo iu ke tau ataina ke mea koe ni. Ka ko tau ataina hanga mea ko lau ke pita, ua ai ke ngāwe aki ho tau ataina, ko whainga maari e ia ke hū mai ai ai loto ko. Ka ngāri ko kau tamai e ki tau tolo e atua. Hei koe. Tau hanga tau loto ko vita to ke pure hanga tau pēto koe tau tolo hae pure hanga ke whamalo ki tau tolo. Tau whehe tau to ke tokua ke tu uni ki tau tolo. Sike tau wanga tu. Koe lau maari e whaka, koe loto e manu whekai. Koe lau maari e whakamanu whekai he hae tau mou. Ai whai ngā tu ugoe ni koe ke tau loto to ke tau lalo awa ki ha mawhai o hata. Tau pau tau pehe tau ngā tu ki he ke pure anga koe ni tau sio ki ai. Hua noa, ai pure anga koe o tua. Ai koe ke tau sio ki ai. Kono mau mahu inga ke te tau toi kau Kristiane. Ke tau anga nofo ke pure anga ia. O koe tau ataina kai o te tau ngā, o te tau pe o. Ka e ke tau soku humarewa e lo toko via ai tau tolu ia. Te tuua he mo oni ku. Te tonu ke o te hanga whakahake pura angoni ku ke nau talame na tohe mea ke te au. Ko hau ia ko tau taina pia ku whai pia mea ko loto ke. Sio koe loto whakamanu whekai ia. Koe loto ia e toko taha wanga tu ke o tua. Te ke tuku lolo e ke o tua. Koe tau taina koe Kristiane. Hika te ai e ki kaia. Ke maka tūkia ai hata. Ke tūkia hata. He te tau taina. He koe. So ke ka pati upehe au ka te ke uhuhu au. Ikai o ko hanga rewa e au ia. O ria tu e ku mo ui ka ue si au he maka pipihi mai maka ni o puke ai. E lahi ange ngā ue e whahe kau toke tā ki a te au. Mon beka ke lava e huhu ia ke ta ofi au pito. Ka tene lava o tokoni mai ke whakasi isi ai mau e whai e mahaki. Pa moi mafola e mahaki. Pa ka pau te upuke. Tuke ka pau ko au koe tangata au puke whewhine o ko ngai whakanesi ke kau vai pa ko pep toko au koe ke tau taina ke o te wala huhu. Pa kei ke huhu koe. Ika pau te ke puke e si puke e meni ihi koe e ho kau vai e nau mate he mahaki koe ni. Sio ko tai ofa.
So ko tau tole ka Kristiane mo no ko tau taina ke o te hu. Pa na fa ko pe ia ka ki ala hu. Ka ko pe hele va e au he me ko ni ko po ala hu. Ko uhi ko ofa ke si ka kai ko to pe. Ko ofa ke ka nes me ka to ke ta ko ai ko e hanga he o tua o to ko naki ke na to ko ni o ka fai pe au pu ke ma ko ni. O ko ofa ke si ka kai ko ni e ala uesia e na mo ui ka puke. O pipi he te mahi ke te nau to te na wala mate ki nau to. Ko hui ko tai alo ko ohu. Se ke tai ofa. Kai nga ko whaka ilonga man whekai ko huhu. Ko whanong peo o mai ki mea ko ia to kua ko ki mea ai ho tau. Ko na o hake mea. Me koe ke toha whainga loi ke o mai ka kai ko ni o tala ko whailonga man whekai. Ko te whailonga man whekai. Ko whailonga man whekai ko lau maari ko tau pe u lau COVID. Ke kakai tui ke eiko si Isu Kraisi. Pe ko mo to me lau mari man se ke mo to ka Kristiani mo to o kau fata me fu kakai ta lotu e tu o tau ka he mo tau ta ne ke mo tu hake he me ngai me hange ko ni se ke me ko Israel for lau se ke me ko ni e frato tama se ke me ko ha we ni me euthanasia ai tu ne tanga ta ke tamate pe e ke tau tu ka Kristiani a tau to ngai o lakai. Te tau tua lo hanga tu ke pura angai me koe. Mo mea, u tau nofta toi pura anga tau taina. O saina kom niusi, ko ke lawa whakaha loto. U tau taina tatu, ngai pura anga tau i Amerika moen ke tau tua whakaha tau loto. Ka wikai koe o peo laka whakaha hai ko ro koe fōu ngai. Koe pe mo mea koe whai tohi atu ke tau me mipa koe ni tau wharearea whakavahe whonua pe koe whai tohi ke komunista. Ka ko tau tolu kau Kristiani. Ko ia ke tau fai tau tol ha mea ke tūkia, tāpo ko ke tau fai tau tol ha mea, ko uhi ko tau ofa ke te tau tol. Ko mea ko hoko he fuanga tū koe no fai, o haa ko Kristiane o mahino tau ofa pe ta te tau tol ke te tau tol, ke tau ofa tau katoe taha. Mo huhu, ko uhi ke ne malu ki tau tol, pa ne malu i mo si kakai koe ni. Ai ni koe e ala ue sia o ka pae mau tatoe mahaki, pe kai koe ia pe. Mo whanara ki he otua. Mo ni pe utala mai tokua o koe kakai umate he mahaki, whanau toko ono, ka koe ni. O whanara ki o tua e lava he o tua ke ne whahawhi ki tau tolu ngā e huku koe ni. Pea kore ki o tua, ke ne hanga mua o ai ke whakamawhai e huku koe ni, ke ne lava malu ki tau tolu. E tua umau kore ka te koe. Pea rao ntoa e whunga e whonua ko koe pete ke lava whakalao lao. Mau kore ko mautore kau Kristiani, ai mua ke hae te mautore ofa ai afiona. Ai ke mau ofa ke si kakai ko toa pe. Pa mawo ki mautolo whakaongo ki ngai mea utara mai e he pure anga. Ke mai no ke kai koen ke whotu e pure anga e si isu. Ko koe na ke whotu kai ko koe peti ki te lava tukuhifu ki nautolo. Ke maura matu tukuhifu ka mau whlaka whakaha. He koe ko mautolo pure ke te ki nautolo. Koe ko mautolo na mau whotu ki nautolo. Koe a whiona na ke whotu ki nautolo ma e maurere. Koe ko kore ke te hanga mua e ko whakangata lau maari e anga tu. Me lau maari e loi. Ne hanga wesia ho mau kakai. Ke nau kau he anga tuu koe ni ke mau ke pure anga koe ni mau nofu ai he ni Australia mo Amerika ngai pure anga tau taina. E Isu Christ ko mau whamo ui. Amen. Ko whiu ena mai he tō taha ke te au i he YouTube. Pa ko whiu 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 tāri ngai whiu koe ni ko pau gao ngai whiu. Pa ke tohi mai he ku YouTube, pa ke subscribe. Pa ke tohi mai ai ko hui ko hanga tāri ate ngai whiu ko ia. He tau program koe. Marawitu mō mea mai, mō mea atua whare.